böyle bir nazik, ince bizim evciyarlarımız ve onların böyle bir resimleri, süslengenleri pek zengin olsa, böyle bir cihatnen bakanda onlar nakışlı değiller. O bizim kızlarımızın, kadınlarımızın ustalık ellerinden tokulgan eşyalar ve evet bu sanatının böyle bir ince sanatının, tokumacılık sanatının en yüksek böyle bir gösterivi bu bizim maramalarımız. Это типично таракташский килим. Здесь два знака. Значит, знак Су, вода. Это очень древний женский знак и символ. И тарах. Это оберег. В татарском доме, вот в южнобережной зоне, тарах часто использовался в качестве оберега. Его вставляли между дверным косяком и стеной, зубьями наружу, как оберег.